ba ditirelo tsa poloko ya bašwi kana ba dimošare ba ka ya fa ga jaana ba sa tlhole ba kgona palo e e kwa godimo ya dintsho. Seno ke jaaka porofense ya Northwest e na le palogotlhe ya bašwi ba le 877 877 ka palogotlhe ya batho bao ba tshwaeditsweng ke coronavirus ba feta 54,720 54,720. Palo e kwa godimo ya dintsho mo e leng gore ga re tlhole re kgona, and then e le kwa godimo yalo re nna le bothata ba gore gape ya re costa. Ba bothati jwa boitekanelo ba dumela gore tlhatlhogo ya dintsho e ka tswa e golagana le malatsi a boikhutso a paka ya Keresemose. Go na le motlhala wa gore ka festive season go nnile le kamano eo e leng gore bagaetsho ba e leng gore ba ne ba tswa ko mafelong a mangwe ba tlile go bona ba masika, mme ka go tlhoka lesego ba fetetsa mogare ko bathong ba e leng gore ba na le di-comorbidities. Dingaka di rotloetsa balwetsi go latela dintlhakaelo tse di beilweng ke puso. Ke ntse ke bua le balwetsi ba ka bontsi ba bona ke ba raya kere tota le fa go tla baeng tsenyang dimaske fa le nnang tse le tlotla, mme golomente re kopile re leke ka bojotlhe go fokotsa lenao le ko dintšhong re fokotsege go ye fela ba tlhokagalang. Bothati jwa boitekanelo mo porofenseng bo gateletse gape botlhokwa jwa go dira diteko tsa COVID-19 go sa le gale. Patrick Dintwa, SABC News Mahikeng.